Shubor nakaslem jong unong san hima. Deputy CM ke KHDC ubah pencengan NCM habakran syakilat patai kubor hak arpesau tarik urisau arhaja arpesau hak bede bagi jingkentho bagi MDC kidai kibalakut kapor Henry ubah pencengan ulaong bayaki la penjalan dakaan bat wat la dalam penjalan ru kidang bun kijing mentoi bat kalong ke bapen mentoi ya kari khasi hak ni ke executive committee habak kajing alam ubah penyat NCM kumu CM ke KHDC kalong kajing mentoi namar kirala banwan ra shibun kimat hakmat ulat kajela bat kumbah nyo tali ki balam menjur. Yang ni yang an kata kalau wei lah penjalan yang ni nakaan. Ar bakaji mentoi. Penjalan ke mentoi tengah su kadu nong ka dikasih ke jongi. Ngatrai lah dah sentrai kami CM kami audit delegation suka bodoh. Wan push di sandra di bel. Dia ngatrai nyapai both side of the coins. Kapa aru kalong ba. Pi ban syong yang ni ba expiry bang imar kamshu na try tablet do na jong dia tablet don tablet batang sistem don tablet bandu snem ka syong ha ka tablet tim tangi don good tablet uba tang sidi la hil la pure ya ka community ka jumi na semua UCM no doubt kata kadingla jumi ban take a delegation with the governor ban put pressure ban request ban pray dengan try ni benefit dengan try ban ya ba iya na kam extend na try ngadu gini blessing dengan try kanu kiai baru fai dia jeng ni ubriu nam daga jing ha ang batang oi jadi bandon good intention di bandong serious ya kala ka jong kari ka jela ka jong namar baru kata mengasurat ki riukrau ki jong borbor baru kata katma ka di military ha hakiri juga percaya Henry hak society pada hak sosial pada kami di military kadi leng baki wei ban prung hak society ke jongi diki an ki long kum ka kut paskam nak benta baniada ya kadi kesti jongi namar ba ya kini ki jingar sama ki bari kumbang bi hak kur hak shnong hak dong kani kan yarap sibun